Danes vam predstavimo Kugijev razred na Slovenski gimnaziji. Ciao, oggi vi presentiamo La classe Kugi! Comuniziamo uniti con gioia insieme. Dobbiamo arrivare bene, felici e dire Anche io concordo. Uniamoci per conquistare i Balcani. Approfittiamo dei conflitti, io ci sto. Mi sembra un'ottima idea. Felice di stare lassù y volando, volando feliz me encuentro amado que son y me traen el mundo saliendo de paso de mí una música dulce tocada solo para mí volare Cosa piace a Daniel? Vai Gabriel. A Daniel piace. Oltre le frontiere. Jaz s Kugi povezujem razne izlete v Italijo in Slovenijo in seveda tudi imerzijo v zgodovini in zemljepisu. Izbrala sem si Kugi, ker mi omogoča učenje več jezikov. S Kugi povezujem internacionalnost in široki pogled na svet. S Kugi povezujem odprtost, raznolikost, jezike in lepa doživetja.